Daka free kick tap goal Messi na kamtaka Inter Miami persia akan New York City. Penlim ka Real Madrid ya ka Atletico Madrid dalaila Arcol. Bat penlim ka Manchester City ya ka Arsenal haka final ka EFL. Ka baju tip daga kura bako. Ka Inter Miami kalaban penlim no haka jinglekai hak MLS persia akan New York City dalaila Arcol. Haka ba Messi ru ulah petang tap goal na kamtaka Inter Miami lingba ka free kick. Haka baka Inter Miami klayo ban tap goal ningkong tang haka menit ke balai lingba lujan. Kat ba Lionel Messi pat ulayo ban tap goal lingba ka free kick haka menit ke bah ndrup hawai. Bat Michael ulayo ban tap goal haka menit ke bah New Posau. Kum taru ke Inter Miami klub limno ya ke New York City dalaila Arcol haka jinglikai haka MLS. Haka baka Inter Miami menta na sansin nilekai klayo kur sipopon kebadon haka kerdan kebalai haringkat ke New York City. Kat baka nas bilepat klayo kur kat laipon na sansin nilekai. Kum taru kane ke free kick jong Messi kadai ke free kick ke bah New Poway kakar ke jeng'u. Kat ba mentau Messi haka karir ke jeng'u ulapoi syaka kendai spa iwei kol. Kum taru na duk menta kasngi ngin sayo ibiang yau Messi hagi artli ke jinekai perlok na kemtak Argentina. Kata hak arp Patrick Bremat haka pos saus sapsan menstep. Haka bak Argentina kan selekai perlok persya ya ke Baritania. Bat haka sitarik April haka pos saus sapsan menstep. Argentina akan selekai perlok persya ya ke Zambia. Nang ta haba paipat sya ke jinglikai haka La Liga ke Real Madrid klub limno ya ke Atletico Madrid dalaila Arcol. Ya ke palayo ban tap goal da Vinicius Junior lingba ka penalti haka menit ke basan puar. Nang ta Valbat haka menit ke basan pesan. Bat lingba ka Sikol biang na Vinicius Junior haka menit ke bah New puar. Kadba ke Atletico Madrid ke yo Sikol haka menit ke balai pulai lingba Lukman bat Sikol lingba Molina haka menit ke bah dupun riu ya ke bal assist tau Julian Alvarez. Kumta ke Real Madrid klub limno ya ke Atletico Madrid dalaila Arcol. Haka ba mentah haka mijikan pon haka La Liga ke Barcelona ketam satang sapon ya ke Real Madrid. Ke Barcelona ni pulai pon ke Real Madrid pat nrepuk ndai pon. Nang tahaba paipat saka final ke EFL Cup lane ke Kurabakop. Ke Manchester City klub limno ya ke Arsenal da arla wekol. Haka ba yakne ki Arcol layo bantep da Nico O'Reilly haka menit ke bah nrupau bat kumjuru haka menit ke bah nrupsau ya ke bal assist da Nunes. Kumta ke Manchester City klub limno ek Arsenal haka final Kurabakop da arla not goal. Bat Pep Guardiola udai manager ban ningkong do ba yokor do sansin ye ka Kurabakop. Play sibon.